Dibasî roja îro del gelbeme dem xweş. Krîza Sûriyê wekî krîzek navxweyî, herêmî û navdewletî her çend wekî ku bi dawî diçe tê dîtin, li aliyek din alozî di helbestan de rewşek nezelal û tevlîhev derdixê pêş. Civîn li pey civînan kongre li pey kongreyan alî dixwazin berjevendiyên xwe bi bandoriyê li ser mêzê bisepînin. Digel cîgirê serokê îtîlafa niştimaniya opozisyona Sûriyeyê Abdulbasit Hemo ji Sûdiya me İstanbolê ve em dê vê pêvajoyê bigirin dest û binerxînin. Kek Abdulbasit berî Kongreya Diyaloga Niştimanî li Soçî biryare li Riyadê opozisyon bicive şandek ve jî di hevdîtînan de li gel welatan de ye di nav de jî Amerîka. Gelo ew babetên ku hûn dînin pêş weke îtîlafa niştimanî çi ne? برای هر تشی ایوار باش بو و تماشاوان هجا کک جمال براستی پشتی گو کنگره ریاضت دو لدار کت گو او مهانه گو ایرو جواکا نف دولتی تایبات روسیا یانجی ایران یانجی دولتین چاودیری جنیوید گو اپوزیسیون نه یک دنگ نه یک آلیا پشتی او جواتا ریاض لدار کت اپوزیسیون بو یک آلی و یک دنگ هلوستا خبو یک تقریبا یا سیاسی برای خدانا جنیو سر نکت و وقت برای ما جبرویه که جی چونا شاندا اپوزیسیون دخوازه و ناکوکیا و نراستیا رژیم دگل دولت ریاض و امریکا را گفتگو بکه داگو کاربن قناغاته بهتر پیش وهره جبرویه که جی او چونا ریاض انها الپاش ما جبرگو چونا که شاندل امریکا هایده نونری جواتا ناف دولتی سروک یکیتیا نتاوا وی رونش برای که او جوینا گون ایرو ریاض دار کوي هنکی پاش کت. کک عبدالباسط گریدای وی کنگره دیالوگا نشتمانی کل سوچی دی بریو بچه. روسیا به ائتلاف را دربار سوچی ده تو پیوندی دانی نگلو. وندزانن يعني جواتا سوتشي قالك جرى بحث دبي وهلبت روسيا جدية جبوني في مسألة دريا انديريكت تيغوتن لي حتى انها توقف تقود نابرا بوزيسيون روسيا دا سرفي بابتي نهات يداني هر وها كك عبد الباسط نها برپرسين روسيا هين بري كونغريا ديالوغا نشتماني يا لسوچي گو دخوازن لدار بخ چندین برپرسین روسیای دست نشان کردن که او آلیین که دیورن سوچی دوی ریزه لرژیما سوریه بگرن. گلو اپوزیونا سوریه. ائتلافا نشتمانی. ریزه لرژیما سوریه دگره. وندزانن يعني روسيا دخوازي يعني انه ديتن نبرا ريجيم اوبوزيسيون بي ونغا شارتي روسيا اشكرا بشتوانيا ريجيم بشار الاسد كريا ابحف صالن هكر نبشتوانيا روسيا وايران با ريجيم وهاتوار خان لي باورن اوبوزيسيون دوي باوريه ديا دماغو سوتشيل دار دكوي وبي الترناتيف جنيفرا و اوبوزيسيون نخوازي او سيوانا ناف دولتي دست اپوزیسیون در که داگو مهانه و سرکفتنا رژیم و بهتر دواره دیده کار به پیش وهره برای که رژیم اپوزیسیون حتانها دا آستا جنیو دا دخوازه او تنه او دیتنه نابرا رژیم و نظام ده هبه او تک چونا جوینین جنوی یعنی نسرکتنا جوینین جنوی یا هشتان وکی گو تومتک لروسیه ها تکرن تومتک رژیما سوریه هاته کرن گلو افنا آمادهیک بو کو سوچی ببی آلترناتیویک جی جنویره هر وها دیتنک بیرو رایک هی کو به کنگره سوچی روسیا دخوازی ریه جه رژیما سوریه را خوش بکی که عبدالباسط هلبت آرمانجا بریاد ریاض دوجی وقف شار هبون هکر ریاضات دو بسر نکوی و سوچی آماده جبروی که جی او فشار بسر نکتن و اپوزیسیون کنگره ریاض بسر خست و کاری بون بداخیانیه که درکوی
هەلبەت رووسیا دخوازێ سوچی ئاوا ببێ لێ حەتانها ئەو سوچیا گۆ بێ ئاواکردن ڕاستی گەلک ئاستەنگی هەنا ژبەر گەلک بەشێن ئۆپۆزیسیۆنێ بایکۆت کردنە حەتانها و بتایبەت جی ئیتیلاف وەک ئاخافتن جڤینا بەریاوێژی ئەو ناخوازێ سۆچی دارکەوێ و هەرن سوچی حتا ڕۆژا ئیرۆ باشە کەکە عەبدولباست نها یەک ji babetên sereke êk û di Soçî de Rûsya çendîn car ev yek destnîşan kir ku pêkanîna destûreke nû ji bo Sûriyeyê. Ev destûra nû dê destûreke pluralîst bê, dê destûrê de dê mafên pêk hatiyan pêk werin yanî berpirsên Rûsyayê wisa destnîşan kirin. Gelo weke îtilafa niştimaniya Sûriyê. Gava ku ji aliyê Rûsyayê ve destûrekî wisa amadeyiyê wê tê kirin, di destê yekem de ne pêwistî ew ku opozîsyon bixwe destûrekî amade bike û wêna pêşkêşî raya giştî bike. ئەو ئەز نەبەهوەرن ئۆپۆزیسیۆن دخوازێ وڵاتێکی نو ئاوا بێ دەستورەکە نو ئاوا بێ وڵاتێکی نیزامێکی دەموقراتی تعددی ئاوا بێ مەدەنی سەر ئەساسای بنگەها ناوەندی بێ ئەو تشتێک و رووسیا دیار دکێ وەک مەهانەیە حەتان هەل پێشیە ئۆپۆزیسیۆنێ تێ دیارکردن لێ ئەو دەستور بێگومان دەبێت مافی هەموو پێک هاتەیە پێکەنین و بنەتەوە و داخویان یا ڕیاادێژی گاوەکە گەلێکی پێش و گۆری گاوێن بەرێ ڕیاادایەکەی ژبەرگۆ دووردا سووریەکە نەعەرەبی نە سووریەکە ئیسلامی هاتە دیارکردن مافی هەموو پێکهاتەیە وەک کورد وەک عەرەب وەک سووری سوریان وەک تورکمان نەتەوێن هەری سەرەکە نەدۆندرێ سووریایە سەر ئەساسێکی دەستورەکی گۆ دەموقراتی بێ ئەواناژی داخوازیە ئۆپۆزیسیۆنەوە تیجاری ئۆپۆزیسیۆن نەدژی ئاواکردنا دەستورەکەی گۆ مافی هەموو پێکاتەیە تێدا گارانتی بێ نها ئتلافە نیشتمانیە سووریە کو یەک ji wan rêxistinên pêwendiyên wê gelekî bi welatên derveyî re heyî yani çaverê raya giştî çaverê vê yekêtkê li Sûriyeyê ku îtilaf bixwe opozisyona Sûriyeyê bixwe amedeyiya destûrekê bike û pêşkêşî raya giştî bike gelo wekî îtilaf و ev haziriya tiştekî wisa kiriye. Zanên yanî di Cenevayek kongre civênê vê de ev danûstandinê weke selat weke di ber li Lozanê civînên bonî destûreke nû ava bibe axaftî dibe. Opozisyon ew ne pirzgirêke pirzgirêke herî giring mana Beşar el Esed'a di destpêka qonaxa vegoyesiya ewil de. Ew ye pirzgirêk ew arman yanî tirs û metirsî heye got روسیا و ایران رژیم تسویق بکه بخه وک امر واقع جبربه کجی او ارمانجا جوینا سوچی وک ترس وک ما ترسيا اوبوزيسيون بتايبت ائتلاف انه رژیم بشار اسد جوقع اتفاق گوهیجی تجاری خانه دایبر بتايبجي جوینا جنیوا هشتا رژیم تجاری گفتگوی دایرکت نابرا اوبوزيسيون و رژیم قبول نکر تم ما بتا ترور دا پیش لی اپوزیسیون دید انه قوناغا و گویز بشار اسد و قوناغی نبی لی بریارا هنک جواکا ناف دولتی دخوازن انه نیب آلیه کی نیب چارەسەریە کی نابرا اپوزیسیونی نابرا رژیم دا لدار بخی و بلکی او آرمانجا روسیایا جسود شیبریا دستوری ناخو یکسر از وی کی جتا بپرسم کک عبدالباسط ممکنه کو ائتلافا نیشتمانیە سووریەی دوێ پێیواژۆیا vegûhêzde hebûna Bişar Esed qebûl bike. ئەو حتا نها وەکە قبولکردن نەهاتیە قبولکردن لێ فشار هەنا لێ ئەو کۆنگرە جڤینە جنێڤێدا نەهاتیە قبولکردن و تجاری سەری ژێر نەتەواندیە لێ ممکنە لە سوچی ئەو دەولەتێن گەرانتۆر یەگۆ ئاستانە ژیلدارخستن هەنێکی فشارە بکن و بەرب سوچی بە تەح بدن و کاربن وەکە قوناغەکە دەمکی هەبوونا بەشار ئەسەد بە ئەواکی بێلن گۆ کاربن ئەو کەسێن ئامادە ببن سوچی قبول بکن نەها ئەز وەکی هەلوێستاوە هەلبەت وێ قوناغەکە gelekî zehmet wê. Belê ez wekî helwêstawa veke îtilâfa niştimaniya Sûriyeyê dixwazim bizanim. Helwesta kek Abdulbasit niha di raya giştî de dîtineke ku kek Abdulbasit
کو پەیوەندیە ئەتلافا نیشتمانیە سووریێ gelekî nêzik li gel Tirkiye heye û Tirkiye yek ji wa welatên garantorê Soçiye heta di siyaseta Tirkiye girêdayê Sûriyeyê de jî piştî pêwendiyên Tirkiye û Rusya û Îranê gelekî germ bû bi hevdûre wekî guhertinek çêbû. Ev vê yekê bandorek li ser îtilafa niştimaniya Sûriyeyê kiriye gelo. بێگومان ینی بەرە ئەمنەکی ڕایالیست بن ئیرۆ ئۆپۆزیسیۆنا سووری و خەڵکی سووری قەدەراوی نەما دەستێویە قەدەراوی دەستێ دەولەتێن هەرمی دەولەتێن ئەمریکا و رووسایە لێ حەتانها ئەزکارم وەک فەرمی بێژم هەفپەیمانی ئەتیلاف دژی سوچیە لێ هەفتیاتێ جڤاتەکە گشتی هەیە هەردمەهانە جڤاتەک لدار دەکەوێ ئەو وێ بابەتەکە هەری گرنگ بێ و بەریاوێژی جوین چێ دەبوون لێ حەتانها گفتۆگۆیە دەبوو جارجارە نەرین هەموو نەوەکە هەبن جبەر و دەزانن لاشێ ئۆپۆزیسیۆنێ لاشن gelek hêzên ئۆپۆزیسیۆنی ئەتیلافێ gelek hêzên ئۆپۆزیسیۆنێ ئەتیلافێ ji ber vê yekê car cara deng hene hinek hêzin erêbûna xwe diyarkirina û hinek hene didilîne hinek jî Kek Abdülbasit li ser ve Kek Abdülbasit li ser ve weke îtilafa niştimaniya Sûriyê tüv fişara Tirkiyeyê çêbûye ku hûn beşdarî Soçî bibin û guherandina rewşa Tirkiyeyê di Sûriyeyê de tüv fişar li ser we kirine yan ne? فشارên dîrekt hene lêdan cara dîn û bawerî û dîtin û axaftin dibin yanî heta astana de jî hûn dizanin astana da îtilaf ne amade bû lê hinek şêwermendê ji nav îtilafê hundrê astana de hezir dibûn lê danûstanê Tirkiyeyê bêguman dewleteke nerîna xwe dibêje opozisyonê û pêşta jî civatek heye wezareta derve bi fermî bi îtilafa Sûrî re bi desteya siyasî ya rîasî دیتنەکە هەیە بە فەرمی وێ بە وەزارەتە دەربە هەلبەت وێ نەرینە دەولەتە تورکیای وێ ئەوە نەرینێ خۆ بێژێشکەرە و گەلک جاراژی نابەشێرێ ئن و ئەو پشتەوانە گۆکار بێ سوچی دارتخێ دارکەوێ لێت بێژێ دا سوچی نە ئەلتەرناتیڤەش بۆ جنێ پشتەوانەش بۆنی خورتبوونە گەشتبوونە دانوستاندنên hundrê cinêvê de ye. Belê ev bîrûrayê Tirkiye ne baş e bîrûrayê îtilafa niştimaniya Sûriyeyê çi ne? Hûn vî wêneyê çawa dinirxînin? نەمە گوت یانی ئیرۆ gelek hêzin hene heta niha tê diyarkirin piraniyawa yan jî hinek kesên zêde hêzên got ne di nav îtilafê de ne çûnêrene û hinek jî ne çûnêrene lê heta niha fermî biryara fermî dondurê îtilafê de beriya di meha civîn çêbûne paykot kirina lê heftiya tê civateke giştî ya ferah ji tevaya endamê ئتیلافێ wê darkeve ev xala û ev babet herî giringî esasiyê dagan û danûstandin û biryar bêstandin ji bonî Sûçî. Keka Abdülbasit her wiha tu cîgirê serokê îtilafa niştimaniya Sûriyê ku ji aliyê enekesê ve tilvê derê ger îtilafa niştimaniya Sûriyeyê neçe Soçî. Lê enekese wisa diyar dibe ku awayekî pozîtîv erenî li çûnê temaşe dike. Dê helwesta îtilafê û enekesî ew pêwendî gelo dê tu bandorê li vê pêwendiyê bike nav beyna îtilafê û enekesî de. Helbet dengê hebin lê biryara enekesê biryara gelê Kurd û bercewandiya gelê Kurd û kîjan kongirî bê qazancibûna mafê gelê me ku derê ew biryara enekesiya kes nikare wê biryara me musadara bike bêguman helbet em ne biryara xwe ji kesa distênin lê em beşekin wek şirîkatiyek navbera enekesê û opozisyonê îtilafê de heye lê danûstandinê enekesê di raya dewlî de danûstandin dewlî de çi Rûsya çin dewletên xwedî dostên Sûriyayê têkiliye me berdewamin çi dihêla îtilafê de çi wek enekesê jî dîtin û civîn hene. Başa kek Abdülbasit. Ger îtilaf beşdar nebe. Hûn jî beşekî ji îtilafî ne enekesê dê beşdariyê bike ve tu helwest wergirtiye di vê wekê de. Heta niha neme got yani tiş hêzela nebûne Sûçî dawiya vê heye mumkin e pajî keve
لێ وەک ئەنە کەسێ دیتنە خوا بە تورکیا دەکرد بوون دەزانم بەریا سێ ڕۆژە پێشەمبا چووی بوو دیر و بیر و باهوەریە ئەنە کەسێ هاتن زەلالکردن و تورکیایژی دەوڵەتە وەزارەتە دەربەجێ بیر و باهوەریە خوادان دیارکردن و ئەو بخوا ئەنو دبینێ و ئەنە کەسێ دڵخۆشە گوهارێ سوشی ئامادە بێ و نونەرەتیە ئەنە کەسێ ئەمنداریە دەستایە سەرۆکاتیە لە باژارێ قامشۆ لەگەل نونەڕێ رووسیاژی عاقبی بیر و باهوەری هاورە گوتن لێ حتانها مصلحة ملتنا والجوري أجندة ملتنا الكودرة هنجي بريا أنا كسوي أو دري. نهاد رأيك قشتيا كرد بيرو رأيك يوساجي هيا كعبد الباسط. كو رژیم جی مثلا نهاری و بریا خسر به خیانتی توان باردکی تومت باردکی پیوندی رژیمی لگل ریوبریا خسر گلکی آلوز بونه گلو اویک دکاری ریکی وکی کو دناوینا ریوبریا خسر و انه کسی ده یعنی دیالوگ که نو دست بی بکی حتی کو بکار بین وکی شان دکی د کنگریان ده لسر ناوی کردا بشتار بکن بیرو رایت دوی بابتی دست فازم بکن كي جمال شخو برسا هري جرنك جبو بلاتي كرد أبهايا تم أنا كسي جبوني دوزا قال كرد و دست رجاية براتيا كرد ريش كريا چه اتفاقات هوك شي هوليرا يكو دود بسيوانا جناب سروق مسعود برزاني دا تم پيادي كرد خاپانا و اتفاق و ركفتن جي بازايا و پابند بينا كريا ام وك أنا كسي چد آستا اوپوزيسيوني دا چد آستا دولي دا بي تجاري ام نبونا وك كلام بيشيا پیاده الحمو جواتا به لی هکر سر اساسا کی بنگها نتوی لی دوی بریاوی او شرط و مرجع انا کسی گو یک جه گل لکی وقت داخویانی درکت انو او گرتین انجمانا کردی فکرنا بیروا قد راکرنا زاروک و جوانین خورت کرد بوی لشکریان نچار بونی او کریارین پیاده او دست عفصوري وكارين كرياري هري دجوار در حقا انا كاسي وفتصاندنا جواكا كردي جركا او بايدي لخوفا جري ودستريج بكش بو يكريزيا قال كرد جبر انا كاسي تم وبدا كاسي وحمو بارتي ورخصني قال كردستان سوري ارمانجو وهيفيا يكريزيا قال كرد وارمانجو وباراستنا ما في قال كرد كردستان سوريا دبر بيلن برجوانديان دولتين هارمي وشن دولتين ناف دولتي قد خوازن كردا بخن كاغاز ديجي هاب وبتاوي اتفاقين واي يك آلي ود آلي سي آلي هنا لمخابن بايدي تم شعب سوري لديجي كردا كريا وتجاري دنجي كرداي راست وهوال هوارا قال كرد تجاري قهدار نكري وكسري خبكيا لي مادام برجوانديه قال كرد هبن وما في قال كرد بيقرتن بوي مصلحه قال كرد انا كسيت تم اماده وخدمتكاري يعني غير ريبريا خسر قرتين انا كسبرده او اوفيسين انا كسدي سببا يعني ديالوج كي بيواجو كي نرم دس بي وكي انا كسهون امادنا لقال ريبريا خسر دس بديالوج كي بكونوا حتى وكي شان دكي جي كو غرينجياوي جی چارەسەریە پرسار و ژەوای کوردستانی ڕێگەلێکی گرنگە و ئون وەکی شان دەکەی دە کۆنگرەیەی ناونەتەوەیی دە بەشداری بێت. وەکمە گوت یانی ئەس باوەرم دەستێ براتیە و دەستێ کورداتیە ئەنە کەسێ و ئەمینداریە گشتی باژارێ قامش و لە هەموو جواتە تم هشکەرە کردە و ئامادەیەش بوون یەک ڕێزیە گەلێ کورد لدوی او کرزیا گل کرد بدرست و راستی به نخاپاندن به وک هر جار اتفاق بره و دمکیبن پشتی گو اف قوناغا سوچیا غیر ویاره و گره و کریاری خوی بره و گلک جارات چه بوا لی هلبت دوی سر اساسه کی بنگاک راست و پیمانک راست و خالن راست و لی وگرک راست بدانی هلبت وایا انا کسی تم داخوازا یک ریزیا گل کرد کریا کک عبدالباسط دوا کنگرین ناونتوی ده وک ائتلاف نیشتمانیا سوریه گاوا بشداری تکرن پرسا کرد بتایبەتی لە گۆر ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی گونهاتێ ژیاندن تێ ڕۆژەوێ گەلۆ ji ber ku diraya giştiya Kurda bîr û rayek heye ku opozîsyon wekî pêwîst giringiyê nadê çareseriya pirsa Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Ez bawerim xebat û tevgera enek kesêd asên dewrî de û di civînê hemû dewleta de hemû kongra amade bû
تم و تم مافی گله کرد بر بچاف ساندیا هلبت ام دزانن يعني ایرو قناغا سوری نه ثانیه و گلک میجی راسست و شوفینی هنا لي برخدانا انا كسي الحمو استا تجاري سري نطوان ديال همبري بريارين ويعني كريارين شوفيني ائتلاف برانيا وجوينا دا حتى في قناغا از ناف دبا ودبينم براسي قالك جوانا بوزيتيف انه بتايبتي بيان الرياضه دوب بيان قال لك البيش والجوري بيان الرياضه ياكي يعني يكم جارا جو ايرو بيانك دردك في هويتها سوري هويتك عربي واسلامي ديار دكي دبي سوريا قال لك نتوى كرد وعرب وسوري وسريان وك هفلي دكي ودوزا قال لي كرد دوزا كان اجتماعيه وما في زمان كردي وحمو بيكاتيا دبي فرمي بالولاطه والسياسه حمو بيك سياسه دجي كردا هاتيه مشاندن لسر كردا رابي وما في قال لي كرد وما في قال لي هاتي صانش كردا فقر الكردا افانا داخيانيه رياضه جو براسيل ولاتك عرب السعوديه عربي حمو بشين اوبوزيسيوني احمد ابو وقت دوكومنتك قال لك ديروكي بو الناف حمو اوبوزيسيوني حنبشك تنبو براسي وقت قناغ وقت بلغا قال لك البيش بو ليد ميني براكتيكا دا قال لي كرد غارانتياوي ما في وي اكريزياويه تاوا كاربي خو بباريز جبر فلان برجوانين دولتين هرمي جو سوريا بوا ميدانك قال لك جران ومظن ناكوكين برجوانين چ دولتين هرمي چ دولتين ناف دولتي بن جبر بك كرد فاكتورك جرينجن دي كرد يكيتيا غاراندياوا هل وستاوا ويكيتياوا وزانبونا وچاوا كاربن برجواندي خوي قال لي كرد الغوري برجواندين دولتين ناف دولتي بن نبن كاغزك ناف ناف لينج ريجيم بشار اسد وناف برجوانين دولتين هارمي ايرو در دوري سوريا در پیش کرنا بتم پرسا خوي داوي كك عبد الباسط اف دوكيومنتا رياضه ديم گوت بناف كري گلو ائتلافا نشتمانيا سوريا اوبوزيسيونا سوريا وكي دوكيومنتكي فرمي كو اوجي ديفي بپجريني وساني زيكا هي ليدكي هلبت او داخويانيا رياض في حمو تشتيغو دركفن وك ليفاغرك في اف داخوياني سروي اساسي نافاروكا في داخويانيا جو دركتي حمو تشتيتي جي دركفن ايغو دربي دركفي او اتفاق رياضات دوي قبول بك ودربي ودرنك في جبرك حمواجي مذكريا بناف وبامضاء وبلغا حموجي دوي بابند بن في بريارا بيان داخويانيا رياضات دو بله سپاس عبد الباسط حمو جیگری سروک ائتلاف نشتمانیه سوریه کوش استودیوم استانبولی تلگل سپاس بابا به وی آوایی هم هاتن داویا برنامه ایرویا باسوش حتی برنامه دینا باسوش